Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Barri 2018 ammoo bara milkiif injifannoo nuuf haa ta'u isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaarraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu ani Ayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqaba irratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Barri darbe barri 2017 uummata Oromoof bara gaddaas bara gammachuus ture. Kana irratti kan fuuleffate barruu mata dureen isaa bara gaddaaf gammachuu jedhu oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Gaaffii fi deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo artisti Jaalataa Lammii, artisti Margaa Wandimmuu fi artisti Saamiil Jahid waliin taasifne kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa kan ta'e kutaa lammaffaan gaaffii fi deebichaa ammoo qophii keenya xumuraa ta'a. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin afeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliin an waaqonoleti. Ammajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2018 giddugala waajjira hayyu duree adda bilisummaa Oromootti, giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti, biyya keessaa fi biyyoota alaa fi ollaa keessatti kabajamee ooleera. Dhaggeeffattoota keenya kabaja ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guutummaa addunyaa iddoowwan garagaraatti kabajamee oole irratti gabaasaalee nu dhaqqaban gara fuula duraatti wal duraa duubaan kan isinii dhiyeessinu ta'uu isin beeksisna. Ammajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti qeerroo barattoota dargaggoota Oromootiin bifa akkaan ho'aa ta'een kabajamee oole. Akka odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabe addeessutti ammajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ammajjii tokko bara 2018 qeerroo mooraa yuunivarsiitii Jimmaatiin kabajamee ooleera. Qeerroon bilisummaa Oromoo ayyaanicha kan eegalan shaamaa qabsiisuun yaadannoo sammuu gootota wareegamtoota Oromoof taasisuuni. Gurmuun qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa golee garaagaraa irraa walitti dhufuun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana irratti akkaataa tooftaa fi tarsimoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti akkasumas gara fuula duraatti akkamitti akka waraana bilisummaa Oromoof tumsan irratti marii bal'aa taasisan. Waraana bilisummaa Oromoo tumsuun qabsoo bilisummaa Oromootiif murteessaa akka ta'e waliif dhaamuun ayyaanicha milkii fi injifannoon akka goolabanidha maddeen dabaluun kan addeessan. Lixa Oromiyaa godina Wallaggaatti uummanni Oromoo warraaqsa taasisaa jiruun waraana mootummaa wayyaanee of keessa dabarsuu dhogguun wayyaanee dhiphoo hamaa keessa seensisaniiru. Akka odeessi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa ammajjii tokko bara 2018 nu dhaqqabe addeessutti godina Wallaggaa lixaa magaalaa Shaambuu fi naannoo ishee dabalatee bakkeewwan akka Kombolchaa, Fincaa'aa Horroo,
bakkoo fi bakkoota hedduutti daandii konkolaataa itti cufuun waraana murna goolessitu wayyaanee ofirraa dhoowwaniiru. falmaa mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo gamtaan taasisaa jiruun kan dhiphate wayyaaneen tarkaanfii ajjeechaa garjabinnaa uummata irratti raawwatu itti fufee argama. kana malees waraana isaa helikoophteraan lixa Oromiyaa fi Oromiyaa iddoowwan falmaan akkaan itti finiinaa jirutti galchaa jiraachuus maddi oduu qeerroo dabaluun ifa godheera. haaluma wal fakkaatuun wayyaaniin waraana federaalaa mooraa yuunivarsiitii Wallaggaatti naquun barattoota akka goolaa jirus ifa ta'eera. waraanni maafiyaa wayyaanee galgala yuunivarsiitii keessatti barattoota shamarranii humnaan gudeedaa akka jiruu fi qeerroo sochii agarsiisan ammoo akka ukkaamsaa jiru maddeen dabaluun ifa taasisaniiru. mootummaan abbaa irree wayyaanee qarqara kufaatii isaa irra ga'ee sodaa fi dhiphuun kan itti bulee yakka duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatu daran jabeessee itti fufeera. akka kanaanis godinaalee Oromiyaa cufa keessatti dhiibbaa fi dhiittaa hammanan jedhamne uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufuu maddeen keenya addeessaniiru. haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo, Geedoo, naannoo Keellaa jedhamu akkasumas seensa magaalaa Naqamtee kan ta'e naannoo Hora Haddiyyaa jedhamutti uummata Oromoo konkolaataan imalu shakkamtoota taasisuun sakattaa hamaa irratti geggeessuudha maddi oduu qeerroo kan addeesse. kun kanaan osoo jiru uummata Oromoo dararaa akka malee irratti raawwataa jiruun zayita nyaataa fi sukkaara suuqa Oromiyaa cufa keessatti argamu irraa dhaabuudhaan uummata dararaa jiraachuunis himamaara. kanumaan wal qabsiisee qeerroon bilisummaa Oromoo mootummaa abbaa irree afaan qawweetti dhimma bahuudhaan duguuggaa sanyii nurratti raawwataa jiru ofirraa dhabamsiisuuf fallii fi malli jiru tokkichi sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa daraan finiinsuun gabroonfataa ofirraa kuffisuudha jechuun uummata Oromoo cufaaf dhaamsa dhaammateera. oduu xumuraatiin murna faashistii wayyaaneetiin reebichaa fi hiraarsi hamaan barattoota kolleejjii qonna Agaarfaa irratti gaggeeffame. odeessi bubbulee nu dhaqqabe akka addeessutti sababa barattoonni saba Tigree dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti jeequmsa kaasan irraa ka'uun mootummaan wayyaanee poolisii federaalaa maqaa dhaabbilee barnoota olaanoo nageenya eegsa jedhuun akka achi keessatti maandheffatan godhuu danda'eera. akka odeessi maddeen irraan dhaqqabe addeessutti poolisiin federaalaa barsiisota dabalatee barattoota Amaaraa fi Oromoo irratti reebicha akkaan hamaa ta'e dhaqqabsiisuun dirqamaan akka baratanii fi barsiisan godhaa jira. kanaan cinattis ergamaan diinaa gaafataman kolleejjichaa Taamiraat jedhamu poolisoota federaalaatiin walii galuun barattoota Amaaraa fi Oromoo ta'an barnootarraa ari'utu addeeffame. akka kanaanis kennaa Eeliyaas Raagaa, mootummaa Kaasawun Tasfaa, Abdusalaam Sayfuddin Yaayyaa, Muluqaan Geetaachoo Kaasaa, Mokonnon Salamoon Taarraaqanyii fi Chaarnat kanneen jedhaman saayinsii beelladaa waggaa 1-3 warroota baratan kan keessatti argaman barnoota irraa ari'amu maddi oduu qeerroo kolleejjii qonna Agaarfaa addeesseera. egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduudhaaf qabannee dhiyaannee kanumaan goolabamee jira. qophiilee keenyaafan faana bu'aa. dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. amma qophii keenya itti aanutti ceenaa innis barri dabre barri 2017 uummata Oromoof bara gaddaas bara gammachuus ture. kanarratti kan fuuleffate barruma ta dureen isaa bara gaddaaf gammachuu jedhutu isiniif dhiyaataa hordofaa. Shimana goya kororo ya kororo ya kororo ya kororo muka bosto matu mechire ver mali kunche bani dega jabana roro jabana roro jabana roro jabana kamni dire shimana goya kororo. dhaggeeffattoota mee akkam jirtu nageenyi badhaadhaa sa'a namni nagaa alaamanni isin nagaayin isiniin jedha
hayyee baga bara haaraa bara 2018 isin ga'e. Shimala goya sororo ya sororo ya sororo ya sororo muka kotto matu mechire mere mali tunche bani dega jabana roro jabana roro jabana roro jabana kamne dire shimala goya sororo. Hordoftoota muraasni keessan nagahaa akka waaqaa jirraa akka jettan abdiin qaba. Walakkaan keessan ammoo namichi maal ta'e maal jechaa jira maal jechuu isaati akka jettanis shakkii hin qabu. Kun keessan ammoo mammaaksa namichi ciffataa kaataa jennaan inni gaafatame immoo osoo arguu gaafataa jedhan san akkanatti mammaaktanis nan tilmaama. Maali jennaan akkatti jirru osoo arguu osoo beekuu osoo dhaga'uu nu gaafataayii sababa jedhuun jechuu kiyya. Eeyyee dhugaadha akka Oromoon itti turee fi ammalleen itti jiru anaa miti halagaanuu ni beeka yookaan quba qaba. Dhiigni saba koo dhangala'ee mirga normaan taatuu diina qe'ee jirtu akkamiin har'a fagaraa koo hidhateen qabsoo itti uffa akka galloo reedaa miilaan agaatiin gad irriittamne dura bannee haa jarana finfinnee nan dura keenyaan dura jiriinyamne dhugaan gallatullee amma fiixeen ilmoo dhugaan dhiphatullee amma ulaan ishee dhugaaf tokko argata kan dhugaa barbaadu. Hordoftoota egaa nagaa bultanii nagaa ooltanii nagaa jirtuu jireenyi badhaadhaa jedhee akkan gara dhimma ijoo dubbii kiyyaatti ce'uuf kan na dirqe nagaa wal gaafatanii haasaa eegaluun aaduma ilma namaa addatti ammoo nagaa dursuun aadaa oromtichaa kan ganamaa waan ta'eefi kanaaf anaanis akkuma Oromoo kamiituu ashama akkam jirtu alaamanni nagaa sa'a namni nagaa jechuun akkan nagaa qilleensarraan isin biraan ga'uuf dhimmame isinilleen bakka jirtanii jireenya maalii jirraa buqqeef dinnichaan jirraa kan qonne namaaf irraa jiruu maal jirraa afaan qawwee jala jirraa akka jettanii nagaan isinii dhaameef kabajaan deebii naaf laattan shakkii hin qabu. Dhugaadhaa jiruu maal jirraa afaan qawwee jala jirra jettanii deebii naa laachuun keessan dubbii dhugaati haqa addunyaan beekudha. Haa ta'utii furmaanni isaa gadda gungummii osoo hin taane falmiidha waan ta'eef ani immoo gabrummaa mataatti baatanii barriin darbuu kaanee qaanqee facaafna bilisummaan haa magruun isiniin jedha. Dubbiin adoofte ajarana gabaala deebicha jiruu maal jirra afaan qawwee jala jirra gabrummaa mataatti baatanii bara dabruu walin argu unnee qaanqee facaafna bilisummaan argu. Caqastoota Oromoon waggoota 26 darbaniif keessumaa waggoota 3 darban addatti ammoo bara xumurre bara 2017 kana keessa balaa guddaa jala ture. Dhumaatii amma hin jedhamne dararaa amma hin qabne buqqifamuu lola Sooriyaa fi Yemen keessatti ta'aa jiruun qixxaatutu biyya mootummaan biyyan bulchaa jira jedhu keessatti ummata Oromoo irra ga'e. Dhaggeeffattoota kan nagaa jabeessanii wal gaafatan kan bultee fi ooltee walii yaafatan gaafa nagaa gaafa gammachuu gaafa dhugaan jirtuu miti. Bakka nagaan jirutti nagaa jabeessanii wal gaafachuun ammas barbaachisaas miti. Kan dhugumatti nagaa jabeessanii wal gaafatan kan ooltee bultee walii yaafatan bara rakkoo bara nageenyi akka ammaa kana dhabameedha. Eeyyee bara abbaan irree bahaa gala nama dhorke bara rakkoo akka amma Oromoon keessa jiru kana keessa nageenyummaan kan yaaddessaa ta'ee wal nama gaafachiisu wal nama iyyafachiisu. Har'a impaayera Itoophiyaa keessatti dhalli Oromoo rakkoo keessa jira. Bahee nagahaan manatti galuuf wabii hin qabu. Mana isaa keessa nagahaan bulee ganama nagahaan bahuu isaa hin beeku. Bakka hojii oolee mana barumsaa ga'ee nagahaan maatitti deebi'uu isaas kan quba qabu hin jiru. Agaaziin yoo nama gama bahaa kibba bahaa fi kibba Oromiyaa jiraatu ta'e immoo liyyuu hayiliin Sumaalee yeroo barbaadetti lammii Oromoo tokko lubbuu isaa gaaga'a hidhee darara qeefii qabeenyarraa buqqisaas ture buqqisaas jira.
harmeen isi waamsiyameen yaa ilmaan koona dhaqqaba isiniin jabbihameen. Hordoftoota amma na hubattan jedheen abdadda. Sababan nagaa koo gadi jabeessee alaamanni sin nagahaa waatii maatiin keessan akkam jireenyi badhaadhaa jedhee qilleensarraan isin bira gahuu yaaleef jechuu kiyya. Eeyyee gaafin kiyya nagaa baay'isuun kiyya sirrii ta'uu akka hubattan abdiin qaba. Bakka nageenyi hin jirretti bakka ooltee bulteen namaa hin beekamnetti hafuura walii iyyaafachuun dirqama lammummaati. Nagaa walii tiksuun dubbii fardiidha. Akkuma muknillee baala qaba jedhamu san nullee wal malee hin qabnu waan ta'eef waliif dhaabbachuun hunda dursuu qaba. Beekan keenya ajjeefamee agarree jirra. Abbaan qabeenyaa keenya ajjeefamees hidhamees agarree jirra. Artiistonni keenya ajjeefamanii hidhamanii eessa buuteen isaanii dhabamee akkasuma argaa turre argaas jirra. Haa ta'uti damni hedduun waggoota 100 oliif yoo Oromoo irratti dalagamu keessumaa bara bittaa wayyaanii waggoota 26 darbaniif addatti ammoo bara 2017 xumurame keessa yoo wayyaaniin ajjechaa jumlaa dabalatee ilmaan Oromoo kumootan hiitee kuma dhibbootan saboota ollaa isaa hidhachiiftee itti bobbaaftee qeefii qabeenya irraa buqqistu namni abbaa kanaa jedhee hin jiru. Oromoon miidhame seerri itti dabe jedhee kan nuuf mirmate hin jiru. Namni kana argee fi beeku ammoo Oromoon ofii fi wal malee akka hin qabne hubata. Nama biraarraayis waan eeguu hin qabu. Dhaggeeffattoota baroota 26 darban bara bittaa wayyaanee kana keessa jechuu kiyya yakka meeqatu Oromoo irra ga'e, Oromoo meeqatu ajjeefame, nama meeqatu hidhame, Oromoo meeqatu biyyaas godaansifame, meeqatu barnoota fi hojiirra hari'atame. Dhaggeeffattoota mee xiqqoo obsaa. Hirriin waggaa 26 waan ulfaatuuf yookaan baay'atuuf mee isa dhiifnee dhumaatuma waggoota 3 darban wayyaaneedhaan uummata Oromoo irratti raawwate yaadannee wal yaadachiifnu. Qeerroo ol deemaa meeqatu dhume, haadha abbaa Oromoo meeqatu waraana wayyaaneetiin salphifame, saamicha ammamiitu qabeenya Oromoo irratti gaggeeffame. Dhaggeeffattoota waggoota 3 darbanis mee haa dhiifnu. Dubbicha asuma gabaabsinee bara moofaa bara guyyoota 3-4 dura darbe keessa jechuunis bara 2017 keessa yakka meeqatu yakka ammamiitutu ummata Oromoo irratti sirna shiftaa faashistii wayyaaniin raawwatame. Agaaziin haadha Oromoo meeqa boochise, liyyuu hayliin Sumaalee Oromoo meeqa ajjeese, meeqa madeesse, ilmaan meeqarraa abbaa haati ajjeefamanii, Oromoo meeqatu qe'ee fi qabeenyarraa buqqifame. Abaawoodha jedhamee Oromummaa isaa yakkamee Oromoo meeqatu mana hidhaa jira, meeqatu biyyaa baqachiifame, meeqatu ammoo eessa buuteen isaa dhabame. Mee wal gaafadhaa, mee wal yaadachiisaa. Deebii isaa manni haa lakkaa'u akka jettan shakkii hin qabu. Eeyyee manni yoo lakkaa'ee fixe malee balaa fi yakki uummata Oromoo irratti raawwatamaa ture kan lakkaa'amee dhumuu miti. Yakki raawwatamee fi raawwatamaa jiru danuu waan ta'eef kanatu nagaa walii wal nama iyyaafachiisa. Isa kanatu nagaa walii wal nama yaachisa. Hordoftoota walumatti qabaattikaa barri guyyaa muraasa dura dhumate barri 2017 ummata Oromoof bara akka lamatti ilaalamuudha. Gama tokkoon bara gaddaa, gama tokkoon ammoo bara milkii jechuu dandeenya. Bara 2017
guyyoota muraasa dura dhumate kana keessa Oromoon danuun Oromummaa isaa qofaan yakkamee hidhameera, ajjeefameera, bakka buuteen isaa dhabamsiifameera. Kan biyyaa godaansifamee gammoojjii fi galaanatti dhumates manni haala kaa'u jennee jirra. Keessumaa ammoo saboota ollaa isaa jirurra waraana leenjiftee hidhachiiftee itti bobbaasuun yakki wayyaaneen bara dhumate bara 2017 keessa Oromoo irraan gahaa turte suukanneessa fi yakka duguggii sanyiiti. Liyyuu Hayiliin Sumaalee Oromoo kuma dhibboota hedduun qeefii qabeenyarraa buqqisee jira, ajjeesee jira, saamee qullaatti hambisee jira. Kun baay'ee gaddisiisadha. Oromoo alaamanatti gaddisiisee jira. Kanatu ooltee bultee walii yaafachuu, nagaa walii yaaduu fide yookaan fardeesse. Konsafiidhaan Oromoo jabaatee yorororoo jalqee sadarkaa dabartee maausan maa jallisarree maausan maa jallisarree toomalee falli biraanuma hin jirree toomalee falli biraanuma hin jirree. Bari 2017 dhumate kun Oromoof bara gaddaa qofaa miti. Barri darbe kun bara milkii, bara injifannootis. Eeyyee bari 2017 bara Oromoon kaabaa kibbaa bahaa lixaa tokko ta'ee roorroo diinaa sochii wayyaanii dhiphuu hamaa keessa galcheedha. Barri kun bara qabsoon Oromoo abaa'oo qeerroo bilisummaan gaggeeffamu kan yeroo kamiituu caalaa bilisummaa Oromoo dhiyeessedha. Barri kun bara milkii hedduun fincila xumura gabrummaa finiinaa jiruun itti gonfatameedha. Barri 2017 moofan darbe kun bara 2018 itti seennee jirru kana keessallee qabsoon bilisummaa Oromoo eessa akka gahuu danda'u bara akeekee darbeedha. Egaa barri 2017 gaggeessine kun Oromoof bara gaddaas bara milkiis kan jenneef kanumaafi. Bara haaraa bara 2018 itti seennee jirru kanatti ammoo qabsoo keenya caalatti finiinsinee gadda keenya gammachuutti gabrummaa bilisummaatti jijjiiruuf hunduu bakka jirru sochii keenya haa cimsinu. Barri 2018 bara milkii, bara injifannoo nuuf haa ta'u jenna. Referendum,
kulleessa nuwaka waliiti ay walii keessan gosaa sirna of danda'e demokraasii qabnaa abbaa bakkuu keenya ogumaa filannaa keewwati 39 hanga bakka gabatti hojjetin deebinu qabsoonni filiitti bettiin gaddachaa geera inni kan daraaruufi inni keenya oromoo inni kan maraateera inni kan maraachuufi inni kan wal nyaateera inni kan wal nyaachuufi referendum terima dagingnya ubi murtefana kaya oromo wabino pushina referendum hangalu pogo namarajeto nampalma ga oromo hangarnya besoki wana bosoki madoki tumuraka baru gapro manu gae akura tuture bute rabaye remata kenya opi mutefna wana mumma kenya adi kumanar ganna kewani sodomi sagali anga bakka gausi bongetin devidu kapsonni finiti betting gadan chabale enne kandara robi enne kaya uramo enne kamara tera enne kamara chubi enne kawanya tera enne kawanya chubi enne kawanya tera enne kawanya chubi enne kawanya tera ayyee dhaggeeffatoota keenya qophii keenya ka sadaffaa fi xumuraa irra geenyee jiru gaaffii fi deebii miseensotaa fi artistoota waraana bilisummaa oromoo waliin taasifne kutaa lammaffaa ta'a faana bu'aa. jaallataati immoo gara oguma sirbaatti akkamitti dhufte maaltu gara sirbaatti dhiibe? Ayyee gaariidha. Wanni gara sirbaatti na galche ani gaati qorraatu tuquu yaaleera durallee yeroon biyya ijoollummaan wakiyyatti sirba kanan hin jaalladha. Sirban hin jaalladha garuu ni sirba hidhee yaadeen beeku. Maaliif sirbuun kun baay'ee cimaadha sadarkaa kanan hin qaqqabaa hidhee yaadne. Osoo kanaan jiru ergan biyyaa ba'ee ergan biyya Saawudii dhaqees artistoota Oromoo kan achi jiraatan ni jiru kan akka Bakkalchee Kombolchaallee achi ture. Faaxumaa Maddiin fa'aa Simboonii Addunyaa fa'aa achi turte. Anwaar Badhaanee fa'aa walii wal argina waltajjii adlee adda bilisummaa Oromoo achi keessatti hojjetu irratti jechuudha. Yeroo jara kanaan walitti baay'ee dhidhiyaannu kana artisti Bakkalchaan meeshaa muuziqaa hundayyuu manaa qaba. Meeshaa guutuu qaba. Mana isaa yeroo naqu biratti yeroo shaakala godhu kana hawwiin muuziqaa kun baay'ee natti dhadhaga'amuu eegale. Ni sirbaa jedheen isa gaafadhe sirbuu ni dandeessaa mee sirbii naan jedhee sirba namaa na sirbisiisee jennaan yeroo sirba namaa sirbu amma sirbuu ni dandeessaa hojjedhu naan jedhee erganaa weellistoota biyya keessa jiran nus wal dubbisuu eegale karaa intarneetiitiin wal dubbifnee wal qunnamnee yeroo jedhamu jalqaba irratti Tafarii Mokonnooniif Kadir Martuutiin waliin haasawaa turreeti achirraa Tafariin sagalee yeroo itti ergee jedhu baay'ee nama sirbuudhaaf dandeettii qabuudha hojjedhu naan jedhee toleen jedheeni garuu an biyya namaa taa'een hojjedhu biyyuma kiyyatti hin galee hojjedhaan jedheen yoo akka carraa biyyi nan keessa jiraadhu kun waraqaa eenyummaatiin alaan jiraadha yoo akka carraa biyyatti galee gaasuma biratti goreetiin achiin wanta hojjedhu jedhee darbaan jedheen hayyee naan jedhee san booda suma jedhu anoon turree
osoo hin beekin biyya sanarraa harka mootummaa biyya sanaatiin qabameetiin gara biyyaatti yeroo galu kallattumaa yeroo biyyatti galee jedhu Tafariidhaan walii bilbilee yeroo Tafarii walii bilbiluu biyyatti yeroo galu maadhee dhaabaatiin wal quban qaba. Maadhee kanaan yeroo sana kallattiidhaan waraana bilisummaa Oromootti makamuuf hin ture garuu jarri quban qaban. Tafariin illee quban qabu nama tokko hin himne san booda ka'ee sirba tokko sirbee deemuu jedheetiin isa mari'achiise. Garran itti deemu immoo garuma biyya dhufeetti deebi'aa jirutti quba qaba jarri egaa dubbiin garama wobootti namni makamu kun iccitiidhaan deema biyya keessatti namni baay'ee gaagaamnis walirra ga'uu danda'a yoo beekame jedheeti. Yoo dandeesse mee hojjedhuu naan jedhee innis walaloo fi yeedaloo hojjetee naa kenne sirba jalqabaa kan waliin sirbine jechuudha obbo Koyaa Obii ka jedhu isa waliin sirbuu eegallee san booda sirba sana yeroo sirbee jedhu aniyyuu ofitti gammadee daamee hojjechuu hin danda'a ka jedhuun san booda maadheelee ala jiranuu kan jalqaba waraana bilisummaa Oromoo keessa nama hojjetu yeroo sana wal qunnamnee turre kallattii bilbilaatiin. Mee sirba tokko hojjedheetiin jira kan biraatti deebi'ee yaaluu jedheetiin gaafadhee jennaan naa eeyyamanii jarris sirbinaan jedhanii san booda dhiyeenyuma jechuudha yeruma dhiyoo keessatti kanan takkaa weellistootatti dhiyaadhee hin beekne waggaadhuma lama keessatti yeroon sirballee hojjedhee jiru dafeetiin uummata biraa dhageettii argadhee sirbi kiyyees uummata biratti dhageettii argatee haala kanaan gara sirbaatti dhufe jechuudha walumaa galatti gabaabaadha waggaadhaa baay'ee waan keessan turree fi dheeressuun barbaachisu. Samiiratis gara ogummaa sirbaattis diraamaattis akkamitti akka jalqabde daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsimoo ganamuma kaate keessumattuu of agarte adeemsa akkam? Akkuma beekamu naannootti sirba Kadir Martoonan baay'ee jaaladha. Kadir Martuu fi Hacaaluudha Hirphaa Gaanfuree jechuudha. Sirboota kana baay'ee dhaggeeffadha. Yeroo kana mana barnootaa keessatti ofii kiyyaas qindeessee sirba jira kanas nin sirban ture. Yeroo kana wal ijaarree ayyaana sabaaf sablammootaa kan jedhamu kan biyyattii keessatti kabajamu jira. Achirratti bakka aadaa jechuudha aadaa uummata Oromoo naannoo sanatti bakka buunee ijoollee hedduu waliin hojjenneeti kan nuti agarsiifnu. Osoo akkanatti hojjechaa jiru muuxannoo kiyyaas gabbifadhe sana booda gara sirbaatti akkan dhufu immoo kan na godhee jedhee jalqaba kunoo na bira jira galatoomuunis jaallataadhuma lammiiti. Isaanis eega wal argee jedhe sana booda innis dandeettiidhuma kiyya laalee waa hunda laalee duraan artistootatti siqeen beeku yeroo jalqabaatiif isaanii wal argee yeroo kana akka sirbi kun naa maxxanfamu kan naa taasise jaalataa lammiiti jechuudha. Dabalatas itti aansee jira sirbuman hojjedhee jaalmargaanis akka naaf qilleensarra naaf oolu haala naaf mijeesseera. Haala kanaan keessumatti nuuf argee jechuudha. Sirbi ati baafte kiliippiidha moo kaasetaan sagaleedhaan? Sagaleedhaan audiyoo isaatii kan hin gadhiise. Kiliippii miti jettee ta'a audiyoo baafte mee sirba kee jalqabaa keessaa daawwattoota keenya sagaleedhaan dhaggeeffattoota keenya. Sirbii kiyya ni jalqabaa. Laga dhaqee gibeerra dhaabadhee hojii diinaa hunda arginaanii kan koo garaan diddeetoo na boosee biyya kan koo diinii dhuunfannaanii diimokiraasii dharaa kan warra dhaadhihoo kan diinii hundeessee sabatti gaadhihoo daadda fi falmadhu inafnu sibeera xiqqaan guddaa marti sifaana hiriira nuuma walii goota nuuma walii firaa jedha. Meeqa keessa sirba kana kaasite kan? Bara 2017 keessa ittaansis yeroodhuma ammaa kana keessa ittaansis immoo sirba baarri fidee bahara namaal fidaa gabroomee jiraannu yaalamii koodidaa. Baarri fidee bahara namaal fidaa gabroomee jiraannu yaalamii koodidaa. Alagaan bitamee gabroomee jiraannu tokkummaadhaan kaanee diina amantaaf jijjiirama qubee diinee ramee didaa diinni bara baraan wanna araafida harkoota gabrummaa nurratti beekanii maali bara baraan. Komitani maalif barabaraan lammi komitani maalif barabaraan. Waluma faanaan
qilleensarra oolche jechuudha. Kee kun amma biyya keessa gabaarra jira jechuudha. Qilleensarra ni jira amma biyya keessa jechuudha. Ayyemee jaallata gaatis KDPdhaan hanga baasutti deemtee jirta. Mee sirboota kee keessaa keessumaa sirba jalqabaa baafti keessaa kan daawwattoota keenya dhaggeeffattoota keenya sagalee nu dhageessistume maaltu jira? Ayyeega sirba jalqabaa Tafarii Mokonnon waliin kanan sirbeedhaani. Oboo koyaa obii qeerransa bosona sinaadataa jira lammiin kee barana dafiina dhaqqabii gogombisi diina oboo obii sabaa situu ifa biyya oboo koyaa obii qeerransa bosona sinaadataa jira lammiin kee barana dafiina dhaqqabii gogombisi diina oboo obii sabaa situu ifa biyya. Yawo boko, kakane dambe. Yawo boko, soda tengalle. Yawo boko, kakane dambe. Yawo boko, beda tebun jenne. Yawo boko, kakane dambe. Yawo boko, soda tengalle. Yawo boko, kakane dambe. Yawo boko, beda tebun jenne. Akkasiidha sirbi jalqabaa kanan Tafarii wajjin sirbe jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffii fi deebiin miseensotaa fi artistoota waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne asirratti kan dhaabbatu miti. Qophii keenya marsaa dhufuu keessatti bakkuma itti dhaabne irraa kutaa sadaffaa qabannee akka dhiyaannu sin hubachiisna. Yawo boko, kakane dambe. Yawo boko, soda tengalle. Yawo boko, kakane jenne. Yawo boko, beda tebun jenne. Yawo boko, kakane dambe. Yawo boko, soda tengalle. Yawo boko, kakane jenne. Yawo boko, beda tebun jenne. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtii nu faana gootaniif galatoomaa isiniin jennaa ammas irra deebi'uudhaan barri 2018 bara injifannoo fi bara milkii nuuf haa ta'u jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabnu asuma irratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof. ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንኳን ከ2017 ወደ 2018 በሰላም አሸጋገራችሁ እንላለን። አመቱ የድል የነጻነት ያሰብነው ሁሉ የሚሳካበት አመት ይሁንልን እንላለን። ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን እንደሚታወቀው ጥር 1 የአዲስ አመት መግቢያ ነው። ጥር 1 የአዲስ አመት መግቢያ ከመሆኑም በላይ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዘንድ የሚታወቀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በመሆን ነው። እናም ለሁለቱም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እንላለን። እንግዲህ ለዛሬ ያልነውን ዝግጅታችንን እነሆ ይዘን ቀርበናል። ዝግጅቱን በማስተዋወቅ እስከ መጨረሻው አብሬያችሁ ሆነው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። ዛሬ እንደ ወትሮ ዜና እናቀርብላችሁም። ሙሉ ፕሮግራማችንን የሚሸፍነው ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተላለፈ መልእክት ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ እያልኩ ወደዛው አሸጋግራችኋለሁ። አዲሱን ዓመት 2018ን በማስመልከት ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተላለፈ መልእክት። ለሀገር ባለቤትነት የነጻነት ትግል በማፋፋም ላይ የምትገኘው ክቡር የኦሮሞ ሕዝብ ለባርነት ፍጻሜ ለማበጀት ጠላትን በማርበድበድ ላይ ለምትገኘው ቄሮ ብልሱማ ኦሮሞ የኦሮሞን ሕዝብ የነጻነት ትግል ዓላማ ከግቡ ለማድረስ ከጠላት ጋር በትንቅንቅ ላይ ለምትገኙት ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት በሙሉ
የህዝባችንን ጠላት በሁሉም አቅጣጫ በመፋለም ላይ ለምትገኘው ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት፣ በጠላት ወህኒ ቤቶች በመሰቃየት ላይ ለምትገኙት የኦነግ አባላትና ለሌሎችም የኦሮሞ ተወላጆች እንዲሁም ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል አጋሮች 2017 ዓመተ ምህረት ተጠናቆ የአዲሱን ዓመት መግቢያ ምክንያት በማድረግ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በድርጅቱ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በመላው የኦነግ አባላት ስም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቱን ሲያስተላልፍ ከታላቅ ክብርና ደስታ ጋር ነው። አዲሱ ዓመትም የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በድል ተቋጭቶ ነጻነታችንን የምንጎናጸፍበት እንዲሁም ተጨቋኝ ህዝቦች ከጨቋኙና አፋኙ የወያኔ ስርዓት ነጻ የሚወጡበት ዓመት እንዲሆን ያለንን ምኞት እንገልጻለን። በተጠናቀቀው ዓመት የኦሮሞ ህዝብ እንዲሁም ሁሉም ተጨቋኝ ህዝቦች ሲያካሂዱት በነበረው መራራ ተጋድሎ ባስመዘገቧቸው ድሎች የወያኔ ህወሓት መንግስት ጸረ ህዝብና አሸባሪ መሆኑን ዓለም እንዲገነዘበው አድርገዋል። እነዚህን የተገኙአቸውን ድሎች ለማስመዝገቡ የኦሮሞ ህዝብና የኢትዮጵያ ኢምፓየር ተጨቋኝ ህዝቦች በተለያየ መልኩ ውድ መስዋዕትነቶችን ለመክፈል መገደዳቸው ተስተውሏል። በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነቱን ለመጎናጸፍና በሀገሩ ላይ ባለቤት ለመሆን ሲያካሄድ በነበረው ትግል ከባድ መስዋዕትነት ሲከፍል ነበር። ከህፃናት እስከ አዋቂ እናቶችና አባቶች ሳይቀሩ ለዚህ ትግል ህይወታቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል። ባለፉት 2 ዓመታት በህቡ የተደራጁ የኦነግ አባላትና ቄሮ ብልሱማ ባካሄዱት መራር ፍልሚያ በከፈሉት ከባድ መስዋዕትነት ያስመዘገቡት ድል የነጻነት ትግሉን ወደ ከፍተኛ ደረጃ አሸጋግሮታል። የጠላት ጎራ በትግሉ ተፈረካክሶ በየድርጅቱ ውስጥና በኢህአዴግ ድርጅቶች መካከል ፍጥጫና ግጭት እንዲባባስ አድርጓል። በውስጣቸውና እርስ በርሳቸው በተቃውሞ እንዲጠመዱ ማድረግም የጠላት ጎራ መጠገን በማይችልበት ደረጃ እንዲያሽቆለቆል አድርገዋል። የወያኔ ኢህአዴግ መንግስት በህዝቦች ትግል በመከበቡ እንደቀድሞው ያለ ጥርጥር አገዛዙን በትዕዛዝ ማስቀጠል እንደማይችል ተረጋግጧል። ከዚሁ ጋር በወያኔ ላይ የተካሄደው የህዝቦች ትግል የወያኔ መንግስት ለህዝቦች ጥያቄ ምላሽ መስጠት የማይፈልግ ጸረ ህዝብ መሆኑን ግልጽ ለማድረግ መቻሉ በተገኙት ድሎች ውስጥ ይጠቀሳል። ጸረ ህዝቦች የሆነውን መንግስት በመጋፈጥ ለማስወገድ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በ2017 ዓመተ ምህረት ውስጥ ከወሰዳቸው እርምጃዎች መካከል አንዱ የኦነግ ድርጅታዊ ጉባኤ በማካሄድ ጠንካራ አመራር ማስገኘት ነበር። እንደ ድርጅት ራሱን ማጠናከር ወሳኝ በመሆኑ በተካሄደው 4ኛው የኦነግ ድርጅታዊ ጉባኤ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሀገር ቤት እየተካሄደ ባለው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ውስጥ ከጠላት ጋር በመተናነቅ ላይ ያሉትና ጉልህ ድርሻ ያላቸውን ጨምሮ አመራር በመምረጥ ጉባኤውን በስኬት አጠናቋል። ጠላትና የትግሉ ጸሮች ይህ ጉባኤ እውን እንዳይሆን ያደረጓቸው ጥረቶች በትግል ከሽፎ ጉባኤውን በማካሄድ ኦነግ ይበልጥ ተጠናክሯል። በድርጅቱ ዓላማ ላይ የተመሰረተ የትግል መመሪያ በማጽደቅና ትግሉን ወደፊት ለማራመድ በተላለፉ የተለያዩ ውሳኔዎች ላይ በመመርኮዝ የተከናወኑት ስራዎችም ጠላትና አጫፋሪዎችን አንገት ያስደፉ ናቸው። ከኦሮሞ ህዝብ ውጪ ያለ አንዳችም አጋዥ በራስ ላይ በመመርኮዝ እየተካሄደ ያለው ይህ የነጻነት ትግል የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ጠላቶችና ደንቃራዎችን ከማስወገድ አልፎ እንዲፈረካከስ ማድረጉ ባሳለፍነው ዓመት ከተገኙ ድሎች ውስጥ ይቆጠራል። የወያኔን መንግስት በስልጣን ላይ በማሰንበት ጥቅም የሚያገኙ የጎረቤት ሀገራትና ሌሎችም መንግስታት የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን ለማደናቀፍ ከተሰለፉት ውስጥ ይመደባሉ። በዚህ ረገድ የነጻነት ትግሉ እንዳይሰማና እንዳይታይ ለማፈን ያደረጉት ጫና ከባድ መሆኑ አይካድም። ይህንን ማሸነፍ የሚቻለው በራስ ላይ በመመርኮዝ ብቻ መሆኑን የተገነዘቡት የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች ቄሮ ብልሱማና የኦሮሞ ብሔርተኞች ባካሄዱት ያልተቋረጠ ትግል የጠላት ዓላማ ከሽፎ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ሊታፈን ከማይቻልበት ደረጃ እንዲደርስ አድርገዋል። እስካሁንም የነጻነት ትግሉ ዋነኛ የመነጋገሪያ ርዕስ ሆኗል። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማትም እየተፋፋመ ባለው ትግል ውስጥ በወያኔ እየተፈጸመ ያለውን የጭካኔ ድርጊት ከመዘገብ አልተቆጠቡም። የወያኔ መንግስት ጸረ ዲሞክራሲና አሸባሪ መሆኑ በስፋት እንዲዘገብ ያደረገው የኦሮሞ ህዝብ በግንባር ቀደምትነት እያካሄደ ያለው ህዝባዊ የነጻነት ትግል ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከምስረታው አንስቶ እስካሁን ድረስ የኦሮሞ ህዝብ አንድነት እውን እንዲሆን ሰፊ ስራ ሰርቷል። ጠላት ይህ የተቀደሰ ዓላማ እውን እንዳይሆን የተለያዩ እንቅፋቶችን ሲፈጥርና ጥቃቅን ልዩነቶችን በማራገብ የኦሮሞን አንድነት ለማፈራረስ ያደረገው ጥረትም
እንደ ሌሎቹ የጠላት ዓላማዎች ሁሉ እንዲከሽፍ ተደርጓል። በተለይም ባሳለፍነው ዓመት ውስጥ የኦሮሞ ሕዝብ አንድነት እንደ ፀሐይ በርቶ በመታየቱ ጠላትን ውጥረት ውስጥ ከቷል። ምስጋና ለታጋዮችና ብሔርተኞች ይሁንና በኦነግ በሚመራው የነጻነት ትግል የኦሮሞ ሕዝብ አንድነት ሊረጋገጥ ችሏል። ዛሬ ኦሮሞን መለያየት ፈጽሞ የማይቻል ሆኗል። ኦሮሞን በማፈናቀል የሀገሩን ጂኦግራፊና ዲሞግራፊ መቀየርን ፖሊሲው ያደረገው ጠላት በኦነግ በሚመራው የነጻነት ትግል በተለይ ደግሞ በኦነግ ስር በተደራጀው ቄሮ ቢልሱማና በኦሮሞ ብሔርተኞች ትግል ሊመከን የቻለው የጸረ ጭቆና አመጽን ወደ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በማሸጋገር መሆኑ አይካድም። የኦሮሞ ሕዝብ በአንድነት ተሰልፎ ለሀገሩ እንዲፋለም ለማስቻል የተሰራው ስራ ሊሳካ የቻለው የኦሮሞ ሕዝብ በአንድነት በመነሳቱና ታጋዮች በከፈሉት መስዋዕትነት ስለሆነ የላቀ ምስጋናና ክብር ይገባቸዋል። ይህም ትግሉ ያስመዘገበው ታላቅ ድል ሆኖ ሲታወስ ይኖራል። የወያኔ ኢህአዴግ መንግስት በህዝቦች ይሁንታ ስልጣን ላይ አልወጣም። ወደ መንበረ ስልጣን የመጣው በኃይል ነው። በኃይልም ስልጣን ላይ ሰነበተ። ስልጣኑንም በጦርና በደህንነት ኃይሉ ላይ በመመርኮዝ እያስጠበቀ ይገኛል። በተለይ ደግሞ እስከ ቀበሌ የተዋቀረው የደህንነት ኃይሉ መረብ የሥርዓቱን አገዛዝ ለማራዘም ከፍተኛ ድርሻ አለው። ይህ የወያኔ መንግስት መዋቅር የኦሮሞን ህዝብ ከመቆጣጠር ባሻገር ጸረ ነጻነት ትግል በመሆን ለኦሮሞ ህዝብ መብት መከበር እንቅፋት ሆኗል። ዛሬ የወያኔ መንግስት ተመርኩዞበትና ተማምኖበት ሲኖር የነበረው መዋቅር በትግል ዳሽቋል። በኦሮሚያ ውስጥ የተዘረጉት የጠላት መዋቅሮች አብዛኛዎቹ ተሽመድምደዋል። ታታለውም ሆነ ለጊዜያዊ ጥቅም ሲሉ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እኩይ ተግባር ሲፈጽሙ የነበሩት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ተደርገዋል። ይህንን ትግሉ ያስገኘውን ድል እያስጠበቁ ጠላት መልሶ በሁለት እግሩ እንዳይቆም ለማድረግ በቀጣይነት መሰራት ይኖርበታል። የኦሮሞ ህዝብ በትግሉ ድል ያደረገው ሌላው የጠላት ሴራ የነጻነት ትግሉ በወያኔ አጋሮች ላይ ያስመዘገበው ድል ነው። የወያኔ መንግስት ኦሮሚያ የኦሮሞ ህዝብ የሚከብርበት ሰርቶ የሚኖርበት አገር ሳይሆን ኦሮሞ በድህነት የሚማቀቅበትና የሚፈናቀልበት እንዲሆን ሰርቷል። ይህን ይበልጥ የሚያረጋግጠው ባጠናቀቅነው ዓመት ውስጥ በኦሮሚያና ከኦሮሚያ ውጪ የተፈጸሙት ጠላታዊ እርምጃዎች ናቸው። ስርዓቱ የኦሮሞን ህዝብ ከሀገሩ ኦሮሚያ ከማፈናቀሉም በተጨማሪ ለረጅም ዓመታት በሰላምና በወንድማማችነት አብሮት ከኖረው ህዝብ ውስጥ የኦሮሞ ዜጎች እንዲባረሩ በማድረግ ማፈናቀሉ ነው። ይህ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተወሰደው ዘግናኝ እርምጃ በኦሮሞ ህዝብና በሶማሌ ህዝብ መካከል መቼውም የማይረሳ ጠባሳ ፈጥሯል። ልዩ ኃይል በሚል ስም በወያኔ ተመስርቶ ከመንግስት ጦር ድጋፍ ስልጠናና ሙሉ ትጥቅ ተሰጥቶት በመሳሪያ አልባ ሰላማዊ ኦሮሞ ህዝብ ላይ የዘመተው ይህ ኃይል እጅግ አሰቃቂ እርምጃ የወሰደው የጠላትን እኩይ ዓላማ ለማሳካትና የኦሮሞን ህዝብ ሀብትና መሬት ለመቆጣጠር ከማለም ነው። ዛሬ ተስፋፍቶ እየተያየ ያለው ይህ ዘመቻ ላለፉት 26 ዓመታት ሳይቋረጥ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲካሄድ የነበረ መሆኑ አይዘነጋም። የኦሮሞ ህዝብ የተከፈተበትን ሰፊ ዘመቻ በጥንካሬና በአንድነት መመከት መቻሉ የሚደነቅ ነው። ይሁን እንጂ የወያኔ መንግስት ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ በኦሮሚያና በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያነጣጠረው ይህ ጦርነት ቀጣይ ነው። በኦሮሞ ህዝብ ህልውና ላይ ያነጣጠረውን ዘመቻ ይበልጥ ለማክሸፍ የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን እያጠናከረ ጠላትን መጋፈጡን መቀጠል ይኖርበታል። የኦሮሞ ህዝብ ጠላት የኦሮሞን የነጻነት ትግል ለማምከን ያተኮረበት ሌላው በሀገር ቤት ያለውን የኦነግ መዋቅርና የቄሮን ንቅናቄ መቆጣጠር ላይ ያለመ ነበር። ይህም ጠላትን ብቻ ሳይሆን ላለፉት 26 ዓመታት ለወያኔ ስላላኩ የነበሩትንና ራሳቸውን ሆነው መታየት ያልቻሉትን የጠላት አገልጋይ ሆነው ለመኖር የመረጡትን ያካትታል። የኦነግ መዋቅር ቄሮና የኦሮሞ ወጣቶች ይህንን የጠላት ዘመቻ በመጋፈጥ ውስጥ የከፈሉት መስዋዕትነት ዘወትር በታሪክ የሚታወስ ነው። በከፈሉት መስዋዕትነትም የድርጅቱንና የወጣቶችን መዋቅር አስጠብቀዋል። ይህ በኦሮሞ ወጣቶች ላይ የተከፈተው ዘመቻም የኦሮሞ ወጣቶችን እርስ በርስ የማናቆር ሴራ ያዘለ ነው። ፎሌ በሚል የሚታወቀው ባህላዊ ተቋም ስም በመስረቅና ከዓላማ ውጪ የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ ለማድረግ በጠላት ጀሌዎች የተደረገው ጥረት የኦሮሞ ወጣቶችን እርስ በርስ ለማጋፈጥ የታቀደ እኩይ ተግባር ነው። ፎሌ በህዝቡ ላይ ሳይሆን ለህዝቡ ደህንነት የሚሰራ የባህል አደረጃጀት መሆኑ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ኦፒዲዮ እኩይና አስነዋሪ ዓላማ በመያዝ ለህዝቡ መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉትን የኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ብልሱማን ፎሌን በማደራጀት ለማንበርከክ ሲሞክር እንደነበረና አሁንም እየሞከረ መሆኑም ለሁሉም ግልጽ ነው። ይህ ድርጊት የጠላትን ተልእኮ ከግቡ ለማድረስ የሚደረግ ጥረት መሆኑን በመገንዘብ አባገዳዮች እንዲሁም የኦሮሞ ወጣቶች ኦፒዲኦ ሊገለገልባቸው በጥረት ላይ ያለውን ፎሌን
ለፖለቲካ ዓላማቸው ብቻ መሆኑን በመገንዘብ በማረም ላይ እንዲያተኩሩ ኦነግ መልእክቱን ያስተላልፋል። ህዝባችንም ይህንን ዓላማ ለማክሸፍ ከልጆቹ ጎን መቆም አለበት። ከዚሁ ጋር ለግል ጥቅማቸው ሲሉ በታጋዮች ላይ እየዘመቱ ያሉ ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ኦነግ ምክሩን ይለግሳል። ጊዜው ከጠላት ጋር በማበር በኦሮሞ ላይ የሚዘመትበት ሳይሆን ከኦሮሞ ጎን ተሰልፎ ለወገን የምንሰለፍበት ጊዜ መሆኑን ኦነግ ያሳስባል። ባሳለፍነው ዓመት ከወያኔ መንግስት በተጨማሪ በቡድንም ይሁን በግለሰብ ከጠላት ጋር በማበር ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ዓላማ እንቅፋት መሆኑን የመረጡ ኃይሎች የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ስም ለማጥቆር ያካሄዱት ዘመቻ ሰፊ ነበር። እነዚህ ትናንሽ ጥቅሞችን ለማግኘት የሚሯሯጡት አካላት ኦነግና የኦሮሞን ህዝብ ለመነጣጠል ጥረት አድርገዋል። ይሁን እንጂ ዛሬ የኦሮሞን አንድነትና የነጻነት ትግሉን መሰረት ለማስያዝና ከጠላት ዘመቻ ታድጎ ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ለማድረስ የ40 ዓመታት መስዋዕትነት የከፈለውን ኦነግ እንዲሁም ቄሮና ኦነግ አንድ መሆናቸውን አምኖ ባለመቀበል የጠላትን ተልእኮ ለማሳካት ያካሄዱት ፕሮፓጋንዳ ኦነግን አጠናከረው እንጂ ከህዝቡ ሊነጥለው አልቻለም። አሁንም ቢሆን ከተያዙት አፍራሽ ተግባር ራሳቸውን ባለመቆጠብ ለህዝቡ የወገኑ በመምሰል የጠላትን ተልእኮ ማስተላለፍ በመቀጠላቸው በሀገር ቤትና በውጭ ሀገራት ያለው ህዝባችን መከላከል ብቻ ሳይሆን ዓላማቸውን በማክሸፉ ላይ በርትቶ እንዲሰራ ኦነግ ያሳስባል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞም ይሁኑ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች በመመስረታቸው ላይ ተቃውሞም ይሁን ጥላቻ የለውም፣ ኖሮትም አያውቅም። መደራጀት መብት ነው። ይሁን እንጂ አንዳንድ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች እንቅስቃሴ በጠላት ላይ ትግል የማካሄድ ሳይሆን ኦነግን ቢቻል የማጥፋት ካልሆነም የማዳከም ዓላማን ያነገበ ነው። ይህ ዓላማም የግል ጥላቻ፣ የስልጣን ጥማትና ኦነግ ካልጠፋ በስተቀር ተሰሚነት አይኖረንም ከሚል ጭፍን ሐሳብ ይመነጫል። በኢትዮጵያ ስም የተደራጁት የፖለቲካ ድርጅቶችም ኦነግን የማፍረስና የማጥፋት ቋሚ ዓላማ አንግበው እንደሚንቀሳቀሱ የማያውቅ የኦሮሞ ዜጋ ጥቂት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን በማጥፋት የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ማፈን ዓላማቸው ነው። ኦነግና የኦሮሞ ህዝብ መስዋዕትነት እየከፈሉለት ያለው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በእነዚህ ድርጅቶች እይታ የዲሞክራሲ መብት ሳይሆን ሀገር የማፈራረስ ነው። ኦነግ ለየትኛውም ድርጅት መብቱን አክብሮ እያለ የኦነግን አለማክበር አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ መንዛትና ለማፍረስ ማሴር አሁንም ይሁን ለወደፊቱ የሚያስገኘው መፍትሄ የለም። ባገኙት መድረክ ላይ የኦነግን ስም ለማጥቆር መሞከር ኃላፊነትን መዘንጋትና ለህዝብ መብት ክብር አለመስጠት ነው። ለዲሞክራሲ መብት እንታገላለን እያሉ ለህዝባቸው ዲሞክራሲ የሚፋለሙትን በጠላትነት መፈረጅ አሳፋሪ ነው። ኦነግ ይህን መሰሎቹን እየመከተ ይዘውት የሚጓዙትን ዓላማም ሲያከሽፍ ዛሬ ላይ ደርሷል። ለወደፊቱም መከላከል መብቱ መሆኑን ያሳስባል። ማንኛውም ህዝብ ከጭቆናና ብዝበዛ ነፃ ሆኖ መኖርን ይፈልጋል። በሀብቱ ላይ ባለቤት መሆን የሁሉም ህዝቦች ፍላጎትና መብት ነው። ነፃ ሆኖ መናገር፣ ያለ ተጽዕኖ ወኪሉን መምረጥ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ በስፋት የሚታይ የዲሞክራሲ መብት ነው። ይሁን እንጂ ዛሬም ቢሆን ከህወሓት ኢህአዴግ መንግስት አገዛዝ የተነሳ የኢትዮጵያ ህዝቦች ይህንን መብታቸውን እንደተጠሙ ናቸው። ስርዓቱ በህዝቦች ትግል ውጥረት ውስጥ ሲገባ ጥቃቅን የማስመሰያ ለውጦችን በማድረግ የህዝቦች መብት የተከበረ አስመስሎ በመደስኮር ጭቆናና አፈናውን ማጠናከር የወያኔ ውሳኔ እንደሆነ ቀጥሏል። ከዚህም እየደረሰ ያለው ጉዳት እየጨመረ በመሄድ ላይ እንዳለ ለወደፊቱም ይበልጥ እየከፋ የሚሄድ መሆኑ አያጠራጥርም። በተለይ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማተኮር ያወጣው እኩይ እቅድ ወደ ከፍተኛ ደረጃ የሚሸጋገር መሆኑ እየተተገበረ ያለው ድርጊት በሚገባ ያረጋግጣል። ስለሆነም አስተማማኝ ደረጃ ላይ የደረሰውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ከግቡ ለማድረስ በጥንካሬ መስራት ሌላ አማራጭ የሌለው የታጋዮችና የህዝባችን ግዴታ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል ለማሳካት ድርጅቱን በማጠናከር ላይ አተኩሮ በመታገሉ ውጤታማ ሊሆን ችሏል። በመሆኑም አደረጃጀቱን ይበልጥ በማጠናከርና በማስፋፋት ወደ ድል መገስገስ የአባላትና ደጋፊዎች ግዴታ መሆኑን አውቀን አዲሱን ዓመት በድል ለመወጣት መንቀሳቀስ ይኖርብናል። የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ከስልጣን እስካልተወገደ ድረስ የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል ለመቀልበስ ደባ መፈጸሙን ይቀጥላል። በዚህ አዲስ ዓመት ሁሉንም የጠላት እቅድ በማክሸፉ ላይ በርትተን መስራት ከኛ የሚጠበቅ የዜግነት ግዴታ መሆኑን ኦነግ በዚህ አጋጣሚ ይገልጻል። የድርጅታችን አባላትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሁሉም መስክ ራሳቸውን ማጠናከር፣ የትግሉን እንቅስቃሴ ማስፋትና የድርጅቱን እቅድ ስራ ላይ ማዋል ያለባቸው የትግል ግዴታ መሆኑን በማወቅ በስፋት በመስራት የህዝባችን ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ በማድረጉ ላይ እንዲሰማሩ ኦነግ መልእክቱን ያስተላልፋል። ከዚሁ ጋር ለነጻነት ትግሉ አጋርና ደጋፊ በማፍራቱ ላይ በስፋት እንዲሰራም ኦነግ ያሳስባል።
የኦሮሞን ህዝብ በኃይል ከቀየው በማፈናቀል መሬት አልባ የማድረግ እቅድ አሁንም ቢሆን በስፋት እንደቀጠለ ነው። ፈጣን ልማትና እድገት እናስገኛለን በማለት በሚነዙት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ኦሮሞን ከመሬቱ አፈናቅሎ በማባረር እየከበሩ ያሉት ወያኔዎችና ከወያኔ የተሻረኩ ባዕዳን እንደሆኑ ግልጽ ነው። ኦሮሚያ የኦሮሞ ህዝብ የሚከብርበትና ሰርቶ የሚኖርበት ሳይሆን ደህይቶ በረሃብ የሚሰቃይበትና ከኦሮሚያ የሚሰደድበት እንዲሆን እየተደረገ መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይደለም። የዚህም ማሳያ የወያኔ መንግስት በተጠናቀቀው ዓመት ውስጥ ከኦሮሚያ ውጪ እየወሰደው እርምጃ ነው። የወያኔ ኢህአዴግ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ከሀገሩ ኦሮሚያ ከማፈናቀሉን በተጨማሪ ለረጅም ዓመታት በሰላምና በወንድማማችነት አብሮ የኖረን ህዝብ አጋር በማድረግ የኦሮሞን ተወላጆች ከአካባቢያቸው አፈናቅለው እንዲያባረሩ ማድረጉ ነው። ይህ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ጠላታዊ ተግባርም መቼውም የማይረሳ የታሪክ ጠባሳ በኦሮሞ ህዝብና በሶማሌ ህዝብ መካከል ፈጥሯል። ንብረታቸው ተዘርፎ ለተባረሩት እነዚህ በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች ህዝባችን ያሳየው ወገንተኝነትና ደራሽነት መላውን ኦሮሞ ያኮራ ተግባር ነው። የችግር ጊዜ ደራሽ ወገን በመሆን ከአራቱም የኦሮሚያ አቅጣጫ ባደረገው ርብርብ የኦሮሞን ህዝብ አንድነት ይበልጥ አረጋግጧል። ኦነግ የኦሮሞ ህዝብ ለወገኑ ያደረገውን ይህንን ድጋፍ እያደነቀ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ያበረታታል። ይህን መሰል ጸረ ህዝብ ድርጊት የወያኔ መንግስት ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ የሚቆም አለመሆኑ ከግንዛቤ ገብቶ ህዝባችን ካሁኑ በበለጠ ራሱን ለመከላከልን መደራጀትና መዘጋጀት ይግድ ይላል። የወያኔ ኢህአዴግ መንግስት በተለይ በኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ቢልሱማ ላይ በማተኮር በኦነግ ስምና በጸረ ሰላምነት በመፈረጅ ባሳለፍነው ዓመት ውስጥ በስፋት ያከናወነው ግድያና እስራት አረመኔያዊ ተግባርና የአሸባሪ መንግስት እርምጃ ነው። ከኦሮሚያ ውጭም ለትምህርት ወደ ትግራይ በሄዱት የኦሮሞ ወጣቶች ላይ እንደ ቀድሞው ሁሉ ባለፈው ዓመት የተወሰደው እርምጃ ይህ መንግስት ለኦሮሞ አንዳች ርህራሄ የሌለውና የከፋ አደጋ ከማስከተል ወደ ኋላ የማይል መሆኑን ያሳያል። የኦሮሞ ወጣት በዚህ አረመኔያዊ እርምጃ ሳይንበረከክ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ ያሳየው ቁርጠኝነት ማንም ኃይል ከዓላማው ሊገታው እንደማይችል በሚገባ ያሳይቷል። ቄሮ ኦሮሞ በግንባር ቀደምትነትና በቆራጥነት ባካሄደው ፍልሚያም ለህዝቡ አለኝታ ከመሆን አልፎ ህዝቡ ከጎኑ እንዲሰለፍ አድርጓል። ለስራትና ግድያ ሳይንበረከክ በመደራጀት እያሳየ ያለው አልገዛም ባይነት ለሌሎች ወጣቶችም ምሳሌ ሆኗል። ዛሬ በኦሮሚያ ውስጥ ለወያኔ አንገዛም የሚለው መፈክር ከሁሉም የኦሮሚያ ቀበሌዎች እያስተጋባ ነው። እየተካሄደ ያለውን የጭቆና ፍጻሜ ዓመት በአዲሱ ዓመት ለማሳካት በአንድነት እንነሳ የሚል መፈክር ከሁሉም ቦታ ይሰማል። አንድ ሆኖ ለመብቱ የሚፋለመን ህዝብ ሊያሸንፍ የሚችል ኃይል የለም። ይህንን እውነታ የሚጠራጠር ካለ የጨቋኞችና አምባገነን መንግስታትን ታሪክ የማያውቅ ብቻ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የወያኔ መንግስት ሊያሸንፈው የማይችለውን ህዝብ እየወጋ መሆኑን እያስታወሰም ሁሌም አሸናፊው ለመብቱ የሚፋለም ህዝብ መሆኑን ያስገነዘባል። የኦሮሞ ህዝብ እየታገለለት ያለው ዓላማ በድል እንዲቋጭም ኦነግ በሁሉም መስክ ከህዝቡ ጋር መሆኑን በአጽንኦት ያሳስባል። በቄሮና በኦሮሞ ወጣቶች ላይ እየተወሰደ ባለው ጠላታዊ እርምጃም የጭቆና ፍጻሜ ዓመት የማይከስም መሆኑን የድርጅታችን አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም መላው የኦሮሞ ህዝብ በመረዳት እንደ ካሁን ቀደሙ እያካሄዱት ያለውን የመብት ትግል በጀግንነትና በቆራጥነት እንዲቀጥሉ ኦነግ መልእክቱን ያስተላልፍላቸዋል። ለረጅም ዓመታት ኦነግና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጥፋት በተካሄደው ዘመቻ ኦነግና ሰራዊቱ አልጠፉም። ይሁን እንጂ ጠላት አሁንም ኦነግን አጠፋለሁ የሚል ከንቱ ህልም እያለመ መሆኑ እሙን ነው። ኦነግ ከውስጥና ከውጪ በሁሉም መስክ እየተካሄደበት ያለውን ዘመቻ በመመከቱና ዓላማው በህዝቡ ዘንድ ፍቅር፣ ክብርና ድጋፍ እያገኘ በመምጣቱ ህዝቡ በአንድ ድምጽ ኦነግ ያስተዳድረን፣ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል መሪ ኦነግ ነው፣ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የኦሮሞ ህዝብ ጋሻ መከታ ነው በሚል በይፋ አቋሙን በመግለጽ ላይ ይገኛል። ይህን ህዝባዊ ፍቅርና ድጋፍ ያስገኘው የአባሎችና ደጋፊዎቻችን እንዲሁም የህዝባችን መስዋዕትነት ነው። ትግሉን ለማስቀጠልና መሪ ድርጅቱን በማጠናከር ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን አያከራክርም። አሁንም ቢሆን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በከተማና በገጠር በስፋት በጠላትና ተላላኪዎቹ ላይ እየወሰደ ባለው እርምጃም የጠላትን አከርካሪ በመስበር ላይ ይገኛል። ይህንን በ2018 ዓመተ ምህረት ይበልጥ በማስፋፋት ህዝቡ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚጠብቀውን ወደ ማሟላቱ እንደምንሸጋገር አንጠራጠርም። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይህ ግዴታው መሆኑን በመገንዘብ ይህንን ለማሟላት እንዲተጋ አጥብቀን እናሳስባለን።
በተለያየ ስምና ዓላማ ትግል በማካሄድ ላይ የሚገኙ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዳሉ ይታወቃል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከነዚህ ድርጅቶች ጋር እርቅ በማውረድ የነጻነት ትግሉን ጎራ ለማስፋትና ለማጠናከር ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ እንደነበረ ከኦሮሞ ህዝብ በተለይም ደግሞ በውጭ ሀገራት ከሚኖረው የኦሮሞ ማህበረሰብ እየተሰወረ አይደለም። በአንድ ድርጅትና አመራር ስር ተደራጅተው ትግል ለማካሄድ ከወሰኑት ጋር ለመስራት በተደረሰው ስምምነት በመዋሃድ በአንድ አመራር ስር መሰባሰብ ተችሏል። የተቆረጡም እንደ አንድ ድርጅት በአንድ አመራር ስር ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ላይ ባይደረስም ቢያንስ እርስ በራሳችን ላይ አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ መንዛትና መጋፈጥ ጉዳቱ እንጂ ጥቅሜታው ስለማይታይ ከዚህ አድራጎት ለመቆጠብ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ስምምነቱን በመተርጎሙ ላይ ለታየው ድክመት ኦነግ ተጠያቂ እንደማይሆን ግልጽ ነው። የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶችን ጉዳይ አስመልክቶ የኦነግ አራተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ባስተላለፈው ውሳኔ ላይ በመመርኮዝ የድርጅቱ አመራር ጥሪ ሲያቀርብ እንደነበር ይታወሳል። አሁንም ቢሆን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በእውነትና በቅንነት የድርጅቶችን መብት እያከበሩ አብረን ለመስራት ዝግጁ ከሆኑ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ለመስራት መወሰኑን እያሳወቀ ያሉ ድርጅቶችም ይህንን ግዴታ እንዲወጡ ያስገነዝባል። ለዚህ ጥሪም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ምላሽ እንዲሰጡ ያለውን ተስፋ እየገለጸ ህዝባችን ለዚህ ዓላማ መሳካት የሚጠበቅበትን እንዲያበረክት ይጠይቃል። ይህንን ገንቢ ሐሳብ ለማፍረስ የሚሰሩትን ተከታትሎ እንዲያጋልጥ ኦነግ መልእክቱን ያስተላልፋል። ዛሬ የወያኔ እስር ቤቶች አንዳችም ጥፋት በሌላቸው የኦሮሞ ዜጎች ተሞልተዋል። ባልታወቁ የወያኔ ወህኒ ቤቶች ውስጥ ሰቆቃ እየደረሰባቸው ያሉም አያሌ ናቸው። እነዚህ ለራሳቸውና ለህዝባቸው መብት ሲሉ ከፍተኛ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉ ዜጎች ሁሉ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ክብር አላቸው። የኦሮሞ ህዝብ እነዚህን ለመብቱ በመፋለማቸው ጠላት ሰቆቃ እየፈጸመባቸው ያለውን ልጆቹን መርዳቱን እንዲቀጥል ኦነግ እየጠየቀ በበኩሉ ከጎናቸው መቆሙን እንደሚቀጥል ያረጋግጣል። የኦሮሞ ህዝብ እየታገለ ያለው መብቱን የሚያስከብርለት ስር ነቀል ለውጥ ለማስገኘት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ስኬት የሁሉም ተጨቋኝ ህዝቦች ትግል ስኬት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ትግል የትግራይ ህዝብን ጨምሮ ለማንኛውም ህዝብ ጠላታዊ አመለካከት የለውም። ይህንን ባለማወቅ የኦሮሞን ህዝብ እንደ ጠላት በማየት የዘመቱበት ዛሬ አብረውት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየዘመቱት ያለው ጠላት ነገ ወደ እነሱ እንደሚዞር መዘንጋት የለባቸውም። የኦሮሞ ህዝብ ሰላም ነፍጎ በሰላም እንኖራለን ማለት የማይታሰብ ነው። ስለሆነም ለጊዜያዊ ጥቅም አጋር ካደረጋቸው የወያኔ መንግስት ጋር መተባበር በማቆም ስትራቴጂያዊ አጋራቸው ከሆነው የኦሮሞ ህዝብ ጋር በመሰለፍ የጋራ ጠላታችንን መዋጋት የሁሉም ተጨቋኝ ህዝቦች ግዴታ ይሆናል። ለነገ አብሮ መኖርም ገንቢውና አስተማማኙ መንገድ ይህ ብቻ መሆኑን ኦነግ እያሳሰበም ለዘመናት የቆየውን የህዝቦች መልካም ግንኙነት ከሚያደፈርሰው ተግባር በአስቸኳይ እንዲገቱ ምክሩን ይለግሳል። በተጨማሪም ዘላቂ መፍትሄ የሚያስገኘው የኦሮሞን ህዝብ መብት አውቆ መቀበል መሆኑን ያሳስባል። ህዝባችን ደግሞ ከሚከፈትበት ማናቸውም ወረራ ራሱን ለመከላከል የዓለም አቀፍ ህግ እንደሚፈቅድለት ተገንዝቦ ራሱን ከጥቃት ለመከላከል ጠንክሮ እንዲሰራ በድጋሚ እናሳውቃለን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለሁሉም ህዝቦችና መብቶቻቸው የላቀ ክብር እንዳለው በተደጋጋሚ ገልጿል። ለዚህም በተለያዩ ጊዜያት የተሻሻሉትን የኦነግ የፖለቲካ ፕሮግራም መመልከት ይቻላል። ይህንኑ ከምስረታው አንስቶ በመተግበር አሳይቷል። ከተጨቋኝ ህዝቦች ጋር ያለውን ግንኙነት በማጠናከር ለጋራ ዓላማና ግብ ለመስራት ቃሉን እያደሰ በጠላት ተደናግረው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በጥርጣሬ አይን ለሚያዩት የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት እውን መሆን የሌሎችንም ህዝቦች መብት የሚያስከብር እንጂ የሚጎዳ አለመሆኑን ያረጋግጣል። የወያኔ መንግስት በህዝቦች ተቃውሞ ተከቦ በፍጥነት ወደ ውድቀቱ እያመራ እንዳለ ግልጽ ነው። ይሁን እንጂ ይህ ጸረ ህዝብ መንግስት አሁንም ራሴን አዲሼ አገዛዜን ቀጥላለሁ በሚል እኩይ ዓላማው የማይተገበር የውሸት ቃልና በግለሰቦች ለውጥ ህዝቦች የሚፈልጉትን ለውጥ ለማስቀረት መስራቱን ቀጥሏል። በዚህ አቋምም የኦሮሞ ዜጎችን መግደልና ማሰርን የዕለት ተዕለት ስራው አድርጓል። በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ሁኔታ እያየ የኦሮሞን ህዝብ ማንነት ለማጥፋትና ትግሉን ለማፈን ያለመውን የጠላት እቅድ አንግቦ ከጠላት ጋር መሰለፍ ይቅርና መታየት እንኳ አጸያፊ በሆነበት በዚህ ወቅት የፖለቲካ አመራርና የጦር መኮንን በመሆን በመንግስት መዋቅር ውስጥ ታቅፎ ለጠላት መስራት በህግም ይሁን በታሪክ ያስጠይቃል። ስለሆነም ይህንን በመገንዘብ በማናቸውም የመንግስት መዋቅር ውስጥ የምትገኙ የኦሮሞ ዜጎች በተለይም ደግሞ በወያኔ ጦር ኃይል ውስጥ በተለያዩ ደረጃ የምትገኙ ዜጎች ሁሉ ህዝባችሁ በተደጋጋሚ እያቀረበላችሁ ላለው ጥሪ ፈጣን ምላሽ እንድትሰጡ ኦነግ በድጋሚ ጥሪውን ያስተላልፋል።
ራሴን እያደስኩ አገዛዜን መቀጠል አለብኝ በሚል የሥርዓቱን ታማኞች እየሾመ ለውጥ ያደረገ ለማስመሰል ጥረት ላይ ያለው የወያኔ ፓርቲ በህዝቡ ዘንድ ፈጽሞ ተቀባይነት አይኖረውም። ህዝቦች የስሙላ ለውጥ ሳይሆን መሰረታዊ ለውጥ ይፈልጋሉ። በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ሰውን በሰው መተካት ለውጥ እንደማያስገኝ ካሁን ቀደሞቹ ተመሳሳይ እርምጃዎች በቂ ትምህርትና ተሞክሮ አግኝቷል። ስለሆነም በህዝቡ ዘንድ ተወዳጅ የሆኑ ቃላትን ተጠቅመን ህዝቡን ማታለል እንችላለን በሚል አፋቸውን ማር ቀብተው መርዝ በመርጨት ላይ የሚገኙትን በማስወገድ መብታችንን ከእጃችን ለማስገባት እንነሳም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለረጅም ዓመታት የጎረቤትና የውጭ መንግስታት በዲሞክራሲና በህዝቦች እኩልነት ሽፋን ወደር የለሽ ዝርፊያና ጭቆና እያካሄደ ያለውን የወያኔ መንግስት በኢኮኖሚ በወታደራዊ ስልጣናና በዲፕሎማሲ እንዳይረዱ በተደጋጋሚ ጥሪውን ሲያስተላልፍ እንደነበር ይታወሳል። ይሁን እንጂ ይህንን የቀረበላቸውን ጥሪ በመተላለፍ እገዛቸውን መቀጠላቸው ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ለማየት ተገደዋል። የወያኔ መንግስት ከጎረቤት ሀገራትና ከሌሎችም መንግስታት በሚያገኘው ድጋፍና እርዳታ የኦሮሞን ህዝብና የተቀሩትንም የኢምፓየሪቷን ህዝቦች በሺዎች ከመሬታቸው አፈናቅሏል። ይህ መንግስት በቢሾፍቱ የኢሬቻ በዓል ላይ ያደረሰውን የጅምላ ፍጅትና በውጪ መንግስታት የሰለጠነውና የታጠቀው ጦር ኃይል በጨለንቆና በሌሎችም የኦሮሚያ አካባቢዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የፈጸመው የጅምላ እልቂት በግልጽ ታይቷል። ይህንን ለመብቱ በሚፋለም ህዝብ ላይ የደረሰውን ከፍተኛ ጉዳት እያዩና እየሰሙ ዝምታን መምረጥ የሚያስጠይቅ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አሁንም በድጋሚ ያሳስባል። ኦነግ እየተፋለመ ያለውን ጠላት መርዳታቸውን እንዲያቆሙ እንጂ አንዳችም እርዳታ ከነሱ እንደማይሻ ተረድተው ይህንን በህዝቡ ላይ ለሚደርሰው ፍጅትና ጉዳት ምክንያት እየሆነ ያለውን እገዛቸውን እንዲያቆሙ ይጠይቃል። የኢትዮጵያ ኤምፓየርን አንቆ የያዛት ችግር መፍትሄ ወያኔን በስልጣን ላይ በማሰንበትና በይስሙላ ለውጥ እንደማይገኝ እንዲያስተውሉ ኦነግ አበክሮ ያሳስባል። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ያለ አንዳች የውጭ እርዳታ በራስ ላይ በመመርኮዝ በሚካሄድ ትግልና በተከፈለው መስዋዕትነት ዛሬ የደረሰ ትግል ነው። ካሁን በኋላም ለነጻነትና ለሉዓላዊነት እያካሄድን ያለው ትግል ወደ ኋላ የማይመለስ መሆኑን እናረጋግጣለን። ይህንን ትግል ውጤታማ ለማድረግ ከኦሮሞ ህዝብ ውጪ ሌላ አንዳች የምንጠብቀው አጋር እንደሌለ በመገንዘብ በአዲሱ ዓመት በጠላት ላይ ታላቅ ድል ለመጎናጸፍ እንድንንቀሳቀስ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የትግል ጥሪውን ያቀርባል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታህሳስ 31 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንግዲህ ዝግጅታችን በዚሁ ተገባዷል። በተመሳሳይ ዝግጅት ተመልሰን እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።